we urumva umeze ute? Numva ntangiye koroherwa. Wari wimereye nabi shenge ntiwamenye ibyabaye. Ni ibiki byabaye? Data yatanze itegeko ryo gukubita abavubyi bose. Reka n'ubundi baracyagorwa. Abantu bigereranya n'Imana bakubiswe barababazwa bagera aho basaba imbabazi. Ariko kunduho nubwo ko nturemera ko Imana yonyine ari igusha imvura, kuko Imana yonyine niyo ifite ubwo bubasha kandi nizeye ko izatwumva. Nanjye ntangiye kwizera. Imvura ntigwa ibukunzi tuzasubirana ubukungu nk'ubwo twari dufite kera. Wampa imvura ikagwa ibukunzi data agahigura umuhigo yahize, nkamwisabira kwibanira na kwibuka. We umbabarire naguhemukiye. Wowe sinabishakaga rwose ntubimpore. Wakoze iki? Nakugambaniye. Utese? Nibagiwe mbwira mama kukundana na kwibuka. Data we nkuko warikoze. Umbabarire rwose byanshitse. Ngiye kuburira kwibuka data atamwica. Uretse mbanza nkubwire. Niki? Ntunyite umupfu. Niki se? Ngambwira. Ngiye kugambanira mama. Uramenye utiteranya n'umubyeyi. We ndagukunda sinabiguhisha. Ngaho mbwira numve. Mama agiye kuceceka ngo yaraje. Niko we urakora iki aho ngaho? Mura turagira ngo nge heye. Harya ngo urashaka kumbwira ibiki? Nari nsigaye njyenyine kwiriba rya bukunzi. Nuko byakubayeho ndabizi sinkeneye kubyumva. Wowe se wabibwiwe nande? So nakubaza umenye ntubihakane. Wabibwiwe se nande? Nabimenye gusa. Uze kubisobanurira so ntumuhishe uwo muntu. Simuhisha rwose. Wa mukobwa uranshaka wiki? Uko nabimenye kose nibyo. Umenye ntugerageze kubihakana. Hari ubwo wangira inama, hari ubwo naba urinda kungisha inama se iyo mujya hose tuba twajyanye. Ariko ibyo ashaka kukubwira ubanza atari byo wumvise. Icyo numvise nacyumvise kandi sinibeshye. Mawe none waba wibeshye. Sinibeshya rwose. Yewe agakungu kanyu kazarikora. Ariko mawe wari ukwiye kureka tukagusobanurira. Reka mbave mu maso mutanza naho amagambo. Shwida. Niko kunduho. Hari ubwo wababwiye mama ibyabereye kwiriba rya bukunzi? Hari ubwo se nigeze mubona? None se byavuga nibiki? Yabibwiwe nande? Nanjye birantangaje. Ntacyo mbizi uretse ko kwiki ngo kuri uyu musozi haba hari ikinyendaro cyahujije imvura kugwa. Ibyo se mama arabizi? Nibyo yashakaga kuvuga? Yaba bizi se byaba bihuriye he n'ibyakubayeho uyu munsi? Hari ikindi yavugaga, azi neza ko mwene mbanzamihigo atakwiyandarika. Ariko abapfumu babiraguye ishyano ryaraguye. Wohera iryo shyano ry'umukobwa ryihaye gukora ibidakorwa. Shenge urambabaje. Kubera iki? Ndaba nkubwira. Ariko ndabona uvuga n'ubwoba. Ndeka sinabona uko mbivuga. Ni hose watwaye ikinyendaro? Uyimbaza. Shenge uri umwana w'imfura. Iryo shyano ntiribe ryaraguye iwacu. Hari ubwo umuntu azira amaherere. Bibaho. Ariko wabeshyirwa yabikira. Simbizi. Mbwiza ukuri. Ndekuwera ndeka. Ninde se waguhumanyije? Shenge wambabariye rwose. Kunduho. Ni wowe none no Mana y'u Rwanda no. Mana y'u Rwanda ko kubumbigirene. Kunduho. Wararikoze? Umutima urandega. Niba uzi ko ari byo uzahunge data hakiri kare. Nteye agahinda kanini. Shenge ni iki? We mbitsi ibanga ribi ndarivuga byanze bikunze. Aho kwivamo uzahunge nzaguherekeza. Nabyihanganira. Urazi nabyihanganira. Shenge ceceka nzaguherekeza. Ndumva mfite isereri. Niba ari ibyo waranduye. Ngwino tuve hano ndakubwira. Nibimenyekana ntahisho waguhemukiye. Ngwino yewe tujye kwiherera bariya baja batatwumva bakazatuvamo. Niko kunduho. Karame. Mushoranye mutyo mujya heye? Ntawe tugiye guca imikubuzo. Uwera najye kuyica. Nawe subira mu gikari haraho nshaka kugutuma. Ariko mawe hari icyo nashaka kubaza Uwera. Buri wose nakora icyo ntegetse. Nimugire vuba muve hano dore saraje kandi ndamutegereje. Ndabona ari kumwe na nkunda abagabo. Abantu bo kubeshya gusa.
Tangaza ye. Ngaho ugiye wa mugore we. Dore tugiye gukora inama. Naremba tegereje ariko ari cyo nifuzaga kubabwira. Aha, birabatara amazimwe nka yayandi. Namabanga akomeye birihutiwe. Byerekeye agaciro kawe birareba bukunzi yose. Ngaho bugiye mbanze munani nkunda abagabo. Mwewe cya rwose ntimugeraho musubira tutabonanye. Genda ndibuka. Niko se nkunda abagabo. Ndakumva mutware. Harya abakurambere bitiriwe imvura tugomba kwiyambaza urabazira? Ndabazi rwose. Dore habanza muhindo na muhindagana. Hagataho nkuba na mirabyo. Ni buryo. Abo bose bagahabwa inzoga bakayishyikiriza agacu ka cyoko na nyirashuheri. Ruva wazi rwose. None se kandi abo bavuvyi baravuga iki? Basabye imbabazi. Barakomeza kwemeza ko bazavuye imvura ikagwada. Ibyo ari byo byose. Tubonye ifashanyo y'ibiribwa itanzwe n'abibumbye gihenduye kwiza abantu bose. Uheye kuba atishoboye kandi. Ndabyumvise. Ubwire kandi abantu bose ejo bazashoka ibishanga. Ndababwira. Abasuhuka mu babuzi badakomeza kutugayisha. Birasobanutse rwose. Mu rwazi ngarisi neza muzito kurusha abandi. Birumvikana. Ngiye ubwanjye ndibuze kugenzura. Ntihagire undegera ko yacikana. Ariko rero mutware ndetse n'abashonje ntabushimisha abantu bose. Ibyo ndabizi. Hari abantu bamwe bitwaza ko bakomeye bakiharira ifashanyo tubona. Bamenye ko nzabahana. Abo nakazi kawe. Barabage bifashe. Sinzongere kumva ko hari abashonje bacikana. Ibintu byihariwe n'abahazi. Rwose nzabikora uko nshoboye. Ibyo ntibizongera kubaho. Ngaho genda. Yego. Ugiye bwa kandi ugaruke hari ibyo ashaka kumfashamo. Ntabwo ndi butinde. Ugire vuba. Niko nyira. Karame. Harya hari ubwo nakubwiye ko yaragiye gusabwa. Ntacyo wambwiye ariko nabimenye. Wabibwiwe nandese? Nabibwiwe na nkunda abagabo. Sinarinzi ko babashyitsi bo mu nkore barabaranga. Barabaranga da. Umutware wo mu nkore ndamuzi. Twabanye neza nkurikire y'u Rwanda. Naho ibereye ishyanga kandi ntwize duhemukirana. Zamushyingira. Zari byiza ariko iki? Ntabwo byumva. Ibyo nagushakiraga birababaje. Ntugira ngo nanjye nawundi. Urashaka kuvuga iki? Ndabizi ntujye unyizera. Wibarize n'abandi. Ntibikize. Reka rwose ishyano ryaguye bukunze. Aho wa mugore uri muzima? Kutangiye kumbwira nabi se. Uwacice kukabyumva n'abandi. Wa mugore urashidikanya mu biki? Birababaje. Wabivuga atabanje kwisegura yacibwa umutwe. Ariko guza ukinisha wari we? Umugabo mu ngabo. Ibyishimo by'abagaragu. Amizero y'abababaye. Ibyabaye we ntibikwiye. Urakomeza kumbwira ubusa ndakwirukana wa mugore we. Nibyo kwitonderwa. Hari ubwo baba bamutera uruga. Vuga cyangwa umve mu maso. Urabona aho wafatiye. Ni ijambo udakwiye kumva. Yewe riraniga. Urabizi wa mugore we? Ndakwiyamye. N'agahinda kanini. Niki se? Mbajwe nuko wari waremereye umutware wo mu nkore. Wa mugore uri inkunguzi. Nushaka unyice ariko ubimenya. Uwera aratwite. Ugize ngiki? Uwera atinda. Uwera umukobwa wawe. Reka ntibishoboka. Yatwaye inda y'indaro. Ni wowe wabujije imvura kugwa ubukunzi. Ntibishoboka. Uwera nibyariye. Uwera nirereye. Nyirana. Oya. Urabeshya. Ntabwo mbeshya. Ndayitewe nakwibuka. Ntabwo mbyemeye. Ntibishoboka. Uwera wanjye ntibishoboka. Byemere. Nakwibuka arabizi. Oya simbyumva. Burya nibyo yahungaga uretse ko utatumye mbigusobanurira. Ese nyirana. None waba ubeshya? Nusanga mbeshya sinzongere kwitwa umugore wawe. Genda uhamagara Uwera.
ndeba se nankunda abagabo yajya akunda kumenya ibintu. Waba ushaka kwiga gukora isabune ikomeye, gukora isabune y'amazi, kwiga gukora ji, kwiga gukora glycerine, kwiga gukora amavuta ya gikotori, kwiga gukora silage, tugane tubikwigishe mu gihe gitoya. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0722954016 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788580221. Muhawe ikaze.